Lucas Severino. Ndani yangu Lucas Severino, angu activista kwa Medical Mundi. Formally kwa project wa Medical Mundi. Wetu venitufundisha vindu yoena mene pokoti bitatu apundisha vetu makaja matunama. Wetu nitufundisha kwikala kwa shana pakaja na bavao na familia denga kwalikaja. Wetu nitufundisha muuna kawana chitumbo ikana kuwika miedi vyoe bidi tukala tukipashino pate ndi visita domiciliary tukutika bamanyie banao ku hospitali bakongula pate fisha prenatali baadaye tumbukulumuka inkwateka chitumbo kushukishika balake ku hospitali kula banao banamanya muntu je kanga kwa chitumbo shitika madyanga banao ndiwo kumanya uti mukota kumudumilira ija muntu wa chitumbo bai ino kenga yo ndipondeshigo na yadao tundipondeshigo kenga muntu akabana shalala shiwe shashalala tunamweka na pakaja tumbukana ku hospitali ko kupatikana mitela mabanu wao kutangodashi shalala na banantela so shalala shinkubana ntela kumbukana mu hospitali angupata ntela akatumi mitela madua lobi kuleka angupona wetu ndipondeshigo binu kenga mu project ya Medical Mundi nangu kenga activista nindiamini tangu patanye ngimajengo kukola paka nelo banu boina mene tunivanga ngola kwa di problema dia desho na makaja family kila muona kumanya kumbe shinwa shingushita sha kunyata tangu patanye project yetu hai kila muona ndipata limanyiro banu wao kulamba na mene kwa majengo tushipita tukola wetu makaja mwetu matunana na venite tutamu